sad ovo treba izvesti. Ili ćemo svi izgoriti ili past u tamu. Nikad nećemo izaći van. One ostane do kraja. Biti će upisan. Njegov mrtvi. Ljudi, tu smo već 3 sata. Već je vani pol ujutro, a mi smo još tu. Ovaj nas proganja, a moj tata je kriv za sve. Uzeo je krivoga konja i sad smo tu. Ne možemo nikako van, ljudi. Pomozite nam. Zato bacite jedan subscribe i like da bi nam pomogli. Vidite moga tatu sada. Bio je jako proklet dan kada smo uzeli. Nikad nećemo izaći van. Ne možemo van, ovo je nas spletinja Ljudi, ovo je bilo najgori dan. Čuvar sjena nam se uopće ne javlja. Ne znamo što trebamo napraviti. Pogriješili smo, izabrali smo krivog konja. Evo samo miševe proklete. Sve smo fulali. Evo ga. Ples svjetla i tame počinje. Pali ste na zadnjem izazovu i sada ste upisani u knjigu mrtvih. To je prvi korak do tame. Prije nego se knjiga otvori, morate svoje duše prenijeti do svjetla. A svjetlo vodi do knjige mrtvih. Svjetlo vodi do knjige mrtvih. Tamo nešto svijetlja, ajde vidi. A zašto ja? Sigurno. Ti prva, ti si hrabrija, ti čuvaš tatu, ajde, sam ti prva. To je to. Ajde polako. Šta kaže? 2 svijeće, 2 duše. Svjetlo. Prenesite ih i knjiga ostaje zatvorena. Jano, to je to, ajde. Ako se moramo zapaliti, prenesti to u knjigu mrtvih. Čekaj, ja ću tamo. A šta će meni ovaj šešir uopće, jesam ja budala. Ajmo mi ovake, šta će mi povećalo? Meni ne treba ništa. Glumim detektiva, a ništa nam ne ide, sve, izabrao sam krivog konja. Kako ćemo upaliti to, ljudi? S čim da ovo upalimo, nemamo šibice, ne smijemo prenesti direktno. Znači, spalit će se, ugaći, progutat će nas tama. Sve čim to moramo upaliti, s čim da to upalimo? Kako da to prenesemo? Imaš ideju. Knjiga. Aj, brzo. Ćemo podrapat knjigu, kako god to je. Ništa, nema veze, drapaj. Zapalit ćemo tavan. Mora gorit, zapalit ćemo tavan. Izgorit ćemo svi. Evo jedne, evo druge. Gasi! Gasi, izgorit će. Jesi spremna držat zajedno? Da. Jednom kad primimo više ne popušta. Drži! Drži! Ajde, moraš uzeti brzo! Bojim se da ne bi palo. Neće past, moramo lagano prenijeti preko drugog svjetla. Vosak će nas spalit. Drži knjigu mrtvih, spalit ćeš kosu. Što govori? Na tavanu postoje predmeti koji pripadaju svjetlu i oni koje je tama već dotaknula. Ako svjetlo prevlada, spašeni ste. Ali ako tama pobjedi, vi nestajete. Ako svjetlost dosegne 3, tama nestaje. Ako tama dosegne 3, svjetlo se gasi. 3 predmeta, svjetla 3 tame. Dok nosimo knjigu mrtvih, pazi. Ja ne znam koji su to, ali ćemo birati. Ajde. Možeš. Ajde, drži. Čekaj. Tata, ali kako ćemo? Šta trebamo uopće tražiti? Nemam pojma, moraš uzeti neku igrašku, bilo koju na brzinu. Uzmi nešto, predmet. Evo ga. To je svjetlo, bravo. Sad ću ja uzeti. Bilo koji predmet, rekao. Tama, 1-1. Do 3 gubimo. Brže. Ajde, uzmi nešto brzo. Evo, Medvjedića proba. Ne, 2-1 vodi tama. Ne. Svjetlo. Drži, ne smijemo pustiti. Moramo dalje ići. Moramo doći do svjetla. Čekaj.
E sad ovo treba izvesti. Ili ćemo svi izgoriti ili pasti u tamo. Ali ja to ne mogu Fuj, proći. mrtvi miš. Ajde probaj. Nemoj puštat ni slučajno. Ni pod koju cijenu. Ajde. Pazi. Ne puštaj knjigu, ne puštaj. Provuci se kad god znaš. Gdje su mrtvi miševi? Tu je dolje. Nemoj pas dirat se. Još jedan predmet nam fali. Nemamo puno vremena. Izgubit ćemo. Uzmi nešto, šta god. Eno ga. Daj dođi do onoga. Drži, nemoj puštat knjigu mrtvih, ne puštaj. Uzmi onu igrašku. To je sad gotovo. Ili ćemo to ili ništa. Ako je svijetlo pobjedili smo. Ne puštaj! Bravo! Nosi. Moramo staviti tu kao pred oltar. Drži, ne puštat. Tu spusti. 3, 4, sad. Šta sad? 3 predmeta moramo tu staviti. Stavi 3 predmeta. Uspjeli smo, preživjeli smo, a sad je pitanje hoće nas pustiti. Da nas pušta dolje. Ljudi, mi smo svoj izazov ispunili. Jeste li vi ispunili svoj izazov? Bacili koji lajkić, komentar i pretplatili se na naš kanal za još avantura. Pomozite nam da siđemo dolje. Ne znamo je li nas čeka ribar ili ne. Govorite nam dolje u komentare. Šta sljedeće trebamo napraviti? Idemo! Ajde, Jano, ajde prvo, ajde. Ne bi ja. Ajde, maham, hrabra si, ajde. Neću ja, ti. Vidjeli ima ribara, ajde, ja te čuvam leđa. Sad. Nema! Uspjeli smo! Već su zaposleni. Oni koji nisu ostali do kraja.